Okunk'abahingi abataka bakwatanise n'aba bodaboda bashaziremu kwekoramo umurimo kugunjira Nyamushuma okwasira obutunu n'ebitoki byaberahize kwebo. Odagala fumita mukadde. Wakiya yatugambira amazima twate tuzagamba tumukize n'amu makinga toda mukubba. Makinga. Debo makinzo no mubbi. Nare kanyo mutima kumu. Yecyange bakakite miyangwe kinaje kwika omusiza abiya ati bantu mekitoki. Twagera tumugobere yaburira kateta. Sombe nato gutwa mukwataje. Mane bagiyunja buli kimu tetunache tubera nacho mu rusuku. Wakava mu rusuku ngabajja bakuyunja, wakava mu rusuku ngabakuyunja. Okuru General Juliet Nyakasita okwasira Nyamushuma ogu nagirango bireti byanguhi wanyuma ya Nyamushuma kwenda kumishara. Mndu kumbuza njangu yo mukade noenda yantanta uyu okuteka uyu omusyo nanta kumangwa ino musyo musaho hata ina henda yetera basikaza bakamukwata kweza kumukwata nukukora shi kuza haka jangu yoti kukora bikubasa kuza kuna twasangaraza kumucumi tomusya gutire nyuma y'empare twayamba mukade James Natukunda Nyakwatwa twabasa kumbuza abiri kumugambwaho kandi cyo kwiba yakihakana. Wabiyankai. Nawe nabagambira nabiyaga. Byo bitotete byamwaje. Rebe bukungobera. Wabiyankai. Kana abagambira unabi. Waboyino. Ndinye bankwata ndinye. Iwe nokorano. Abwe bigambebi abataka basharamu kutera Nyamushuma ogu kunkayija kwirwaho owa LDU owamweho mu ngaro z'abantu aba kunka nawe tibyamwanguhira wanyuma kubugana motoka ngwe muhwere kunke kamushaba senti. Apana bamatunagaza. Muwe agende. Musajja twala mu bato yagala kasente. Ahabwa TV West ni Senyomo Gideon Omurisinje.